ugiye kuvuga ngo Ferwafa twanga niyo mpamvu yazanye Kiyovu na Polisi muri Super Cup. kare nahoze mbona Mickey Junior arimo aratanga possible opponents ku makipe y'ibigugu mu makipe ashobora kuzahura na Zamalek muri raundi ya kabiri mu gihe yarenga raundi ya mbere harimo na APR raundi ya kabiri raundi ya mbere izakina raundi ya mbere muri raundi ya mbere actually makipe Zamalek ishobora gutombora APR irimo. None niba uzi kuri makipe Zamalek yatombora, Zamalek yatwaye igikombe cya shampiyona mu Misiri higitse Piramide na Arahiri. Niba uzi ko ushobora gutombora Zamalek habura ukwezi kumwe ukaburira ko baguhaye ikigugu cyitwa Gor Mahia mu itsinda rya Sekafa Kagame Cup, ntabwo business uri mu yizi kamera. Wowe urabona imbere yawe hari equipe ya Zamalek ushobora gutombora ariko ko mu itsinda rya Sekafa baguhaye Gor Mahia ngo soye na Vipers ngo naba champion mu bihugu by'abavuyemo. Niba uzi ko wakina na Zamalek ubundi amakipe ukwiye ko yifuza guhura na APR akaba yifuza itsinda ririmo Simba na Al Hilal kugira ngo nibura yipime ku makipe ajya kwegera niba bazahura igahita ishaka match amicale na Esperance yo muri Tunisia kugira ngo imenyere gukina ku rwo rwego. Ariko niburira ngo bampaye ngo natangiye muri Sekafa natangire ku kigo cyitwa ayo marira aho ereka ngo natangire ku kigo nese ubuzatombora bivuga ngo uri kurira ko baguhaye Vipers ugize imana ubonye ari Hilal iri kugera kimwe cya kane ije kuguha competition muri championnat uri kurira ko imikinisha abanyamahanga 40. Urabona raundi ya mbere ari ubunyobwa raundi ya mbere niba ari byo arimwe muri ayo makipe na makipe muri East Africa reba East Africa gusa Gor Mahia, Somalia, Champions Kenya. Ubwo ni muri raundi ya kabiri uko nabonaga Mickey ya kabiri nabwo ari ya mbere ni ya kabiri ya mbere ni ya kabiri uko nabonye batanga ntago ari byo ni ya kabiri ntago ari byo yamani ya mbere anje ndibaza babeshye impamvu bitari byo bivuga ngo amakipe basoneye na amakipe atatu yonyine ani yose yemerewe gutomba muri Confederations muri Champions League na amakipe ni Mamelodi ni Berkane ni Neza. Oya ntabwo bavuze ngo bazahura bayisoneye ahubwo inzira ngo ari Zamalek ni itsinde kipe bazahura na APR kajya muri raundi ya kabiri yatsinze kipe izatombora bazahura birashoboka ko ba crossing ariko bana crossing muri preliminary ba crossing cyane kandi Zamalek izakina preliminary kandi Zamalek iri mu kire preliminary ni kinishonjoro ry'ibanze. Reka hano mfite imbere yanjye official club ranking mbere yuko tombora iba yego APR ni makipe kafu iranking amaklebe 78 ubu 79 APR niyo makipe afite nibura igice kinota nibura ikintu yakoreye ngo umusaruro mu myaka 5 hari inota nibura ufite bagarukiriza ku gice. Nta Rayon Sport irimo nta APR irimo ngo makipe 79 afite ikintu yakoreye kinota mu marushanwa nyafurika mu myaka 5 ishize. Nta APR irimo nta Rayon Sport irimo amakipe 78 yajyaga bamangira ngo bwa nyuma yavuyemo yabaye imyaka mike nyuma y'ikina amatsinda igihe uribuka ko igihe cyari takinyira raundi ya mbere ikurwamo na kipe yo muri Libya buriya nibo bwa y'amanota 2019 mu myaka 5 yari irangiye. Rero muri iyo myaka 5 nta kipe yo mu Rwanda yakwenjoyinga inota na rimwe nta n'igice kandi bari mu makipe urugero harimo nk'ikipe yo muri Eswatini yitwa Royal Leopards nifungiye list tezeho n'ibice 5. Harimo amakipe harimo n'ikipe yitwa Asco Dokara yo muri Togo ifite amanota 2 za Vipers zirimo zifite amanota za Orapa United siyo muri Botswana Orapa United irimo Nairobi United irimo ifite 2 n'igice. Nuvuga ngo amakipe atari muri abatsinderegeje abo nuvuga ngo amakipe atari muri 79 ayo n'amakipe afite ibyago byinshi byo gutomborwa n'ibigugu bifite amanota menshi. Ni nako biri ugende ibigugu bifite amanota menshi dufate muri Champions League uvanyemo 3 ari exempted gukina ijonjora ry'ibanze naguciye mu ijambo isegonda rimwe ku kanoro tukavuga susomye ikipe yitwa Royal Leopards yo muri Eswatini uratanga impamvu irimo 2021 yakinnye amatsinda ya Confederation Cup cyane ngo byibuze mu myaka 5 ishize yari mu matsinda
nyine itanu yabo ibyo- ntabwo irashira ubundi yakashiranye n'iki gihe n'uyu n'iki mwaka gihe. ibyo nta kindi rero bisobanuye amakipe yacu mu by'ukuri nta kintu yakoreye muri aya marushanwa nyafurika mu myaka ishize mu myaka 5 bityo rero kuko urumva raundi aperi yarenze raundi ya mbere murabyibuka isezerera azamu ariko batangira kuguha inota cyangwa raundi ya mbere na mbere yarayirengaga yakira za gadika za yarayirenga ariko icyo mvuga nyine batangira season ya ino yavuye mu muryango ya mbere batangira baguha igice cy'inota ugeze mu matsinda wasohoka mu itsinda rikuzura rimwe no match ugenda utsinda mu matsinda hagenda yongeraho utundi duce niba mbyibuka neza kuza muri 2 ya mbere kuza muri 3 ya mbere gutyo bo utageze mu matsinda ushobora kugira inota nk'ubu imwe muri zigeze mu matsinda yabigendaho imyaka 5 yose batari muri ya makipe afatwa n'ibigugu ubu rero ntaho guhungira aperi reyo bafite ibyago byinshi byo gutomorwa n'amakipe y'ibigugu ariko ibyago byinshi ni bya aperi kuko aperi ibigugu byinshi n'ubundi biri muri Champions League kandi amakipe ya Champions League atazakina ijonjora ry'ibanze na 3 gusa bivuze ngo hasigaye byose arimo Rayon Sport ni ibyago byinshi ariko ni bitopari raporo ya aperi kuko mbere na mbere Confederations ntabwo yagiye ibigugu byinshi ariko no mu bigugu bijyayo 8 muri byo ntabwo bizakina ijonjora rya mbere ifite amahirwe kuba yatombora nibure kipe iri ku rwego rwayo cyangwa se irenzaho gato ariko nayo mu ijonjora rya kabiri ishobora guhura n'imwe muri izo cyane rwose birashoboka kuko urumva kujya mu matsinda ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye kujya mu matsinda ubushize Rayon Sport yari ifite inzira nziza yagombaga gukuramo Singida igahura ari mu Burundi inshuro ebyiri ziheruka reba kuri Singida reba ejo bundi abanyaribiya baza mu Rwanda match ebyiri zikurikiranya ku bwa Jean Fidel